Sinibingelele bantwana bekhehla, kuNogada lona. Sibonge kakhulu kwabahloniphayo ikhehla kakhulu. Noma ngumuntu osemfishane ngibukeka ngedelelekile mhlambe kwabanye abantu, ingakho sekunabantu abazokhuluma amagama amabi ngegama lami. But-ke akuyona into ezongikhathaza leyo cause ngiyawazi umsebenzi engiwenzayo futhi angizukuyihlupha ngokunichazela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngibonge nje kulaba abasangihlonipha nabathanda umsebenzi wami. Namhlanje ngizosiza lo muntu lo onenkinga yokuthi izinto zakhe zimnyama straight, zivalekile, azivumi, akukho okuvumayo. Noma ngathiwa uthatha isiwasho, uthatha umuthi, uthatha ini, izinto zakhe azivumi. Lo muntu lo fanele siku-understand-e ukuthi njengoba izinto zakhe zimoshakele ngalolo hlobo, ukhomba ukuthi ukhona umuntu owavala izinto zakhe, noma kukhona umuntu owaphehla amanzi amnyama phakathi kwekhaya ukuze izinto zingahambi kahle. Because kufanele si-understand ukuthi ukumoshakala komsamo noma ukumoshakala kwesidalwa kunomthelela omkhulu ekuthenini izinto zakho zingahambi kahle empilweni. So uzobaluleka ukuthi ufike uhlambulule imimoya yakho, then bese ukwazi ukuthi ubuyise inhlahla yakho, bese izinto zakho ziphinde ziyakukhanyela empilweni. Mina ngomunye wabantu abasuka ebumnyameni, ngomunye wabantu ebusuka ezintweni ezinzima, abasuka la kusuke kuthiwa angeke aphinde abe yilutho lo. But ngazikhandela impilo, ngazenzela into yokuphila, ngazikhandela isinkwa. Hhayi ukuthi ngiqola abantu ngalo msebenzi, lo msebenzi mina ungithole ngise-varsity, ngaphuma esikoleni attenda lo msebenzi. Hhayi ukuthi ngaphuma ngoba ngingaqedanga, ngiqedile, nginalo ijazi, I do have ijazi, bengi-attenda eMangosuthu, nginezinto zami. So abantu bangazami uku-downgrade umsebenzi wami. Lo msebenzi angiwukhethanga ngoba ngiwuthanda, umsebenzi wangifica, wangehlela ngesimo esithile. And uma ngingakhuluma ngobunzima bawo, indlela engimukele ngawo, angicabangi ukuthi ukhona umuntu ongaphinde angibuke ngale ndlela abanye abantu abangibuka ngayo. So angifuni ukuthi uthande ukubukwa ngami because nginofakazi, nginabantu abaningi ngomsebenzi ukuthi ungifikele kanjani. Kunabantu abebebuka umsebenzi ungifikela, ungehlela because bengewona umbukiso ngalesikhathi ungifikela, bekubuhlungu. Lezi zinto ngizifunde kanzima mina mkhulu. Ngiyakwazi mina ukuhlushwa yidlozi uwedwa, kungekho umuntu ozokulekelela. So abantu bengazami ukwenza lento le yokuhambe behlisa isithunzi kwabanye abantu. And angiyo le nyanga le eyiqhakambisa ngezevatho nangamajazi nangani. Nginazo lezo zinto but akuzona izinto engiziqhakambisa ngazo, ngoba umoya engikhuluma ngawo uphila la kumina mkhulu, uyayibona loo nto leyo. So abantu Pawulos kwalelo gama nje nginikeze esinye isithombe, kusho ukuthi akuyena umuntu walapha eNingizimu Afrika. Kungenzeka unalo gcobho noma unalo kukhuluma njengoba kunalo kukhuluma okukhona ngabantu bokufika. Okungenzeka futhi uzwe i-comment yami ngale msebenzi okwenziwa abafowethu ophakela umthakathi, then wadecide ukuthi abe against mina. Ngane yakwethu angeke ukusiza, it won't help, angeke kuze kukusize enhlobo. Kunalokho uzobhekana nesankahlo sobumnyama ngane zakwethu, akuzukukusiza kakhulu. But angikho-ke lapha, ake sikhulume ngomuntu engizokunikeza wona namhlanje. Njengoba izinto zakho zivalekile mkhulu, izinto zakho zingalungi, ungathandwa ngabantu, igazi lakho limnyama, okuningi uthi uyakuzama akuphumeleli, and sewuqala nokuphelelwa amandla ngemizamo yakho. Awenze kanjena-ke mkhulu, thatha umhlamba amanzi engikhuluma ngawo, thatha umhlamba amanzi, induku emhlophe leyo emile emanzini, bese uthatha uhlunguhlungu, induku emhlophe futhi leyo emila endaweni ezintaba, emile endaweni engamadundu, endaweni eyihlanze uyayithola. Uhlunguhlungu lusebenza kakhulu esihlambululeni imoya, ekuhlungeni imoya. Njengawo uma ulokhuzana umhlamba amanzi, sizohlamba lamanzi amnyama abakuphehlela wona, sizohlambulula isithunywa kuwena, sizohlambulula ithongo kuwena, sizohlambulula isidalwa kuwena ukuze sibuye siphefumule sibe ukuphila kuwena. Uzothi uma usuqedile ukugeza ngalo muthi, ngoba uzogeza ngawo emfuleni ohambayo, then ubuye ungithathele le mithi le engizokubalela yona. Uzongithathela umadlozana. Inhloso yokuthatha umadlozana ukuthi sifuna ukuthinta idlozi lakho, sifuna ukukhuluma nomsamo wakho, sifuna ukukhuluma nesidalwa sakho, sifuna ukukhuluma isizukulwane sakho esedluleyo noma isizukulwane sokhokho bakho. Uzongithathela futhi umkhanyakude. Ufuna ukuthi izinto zakho zikhanye, njengoba sezivalekile, zikhanye noma zikude, izinto zakho zingafinyeli. Ungathi abantu uma bekubuka noma uma uphakathi kwabantu izinto zakho zisitheke zibe mnyama, zenganyelwe yithunzi. Silwa naleyo nto leyo. Bese uphinda ungithathela
uSondela ngani zakwethu, uSondela yena yedwa lo wameva agobile otholakala ezihosheni nasemahlathini, uyatholakala endaweni eyihlanze kakhulu. Umuthi ngiwazi kakhulu-ke ngani zakwethu, hhayi ngoba nakhu ngingcono kunabanye noma mhlambe ngisile kunabanye, but umuthi iyona nto engiyaziyo-ke ngani zakwethu. Bengazama abantu ukungifosela emthini, angeke beze belunge. Noma umuthi ungambiwa ndawonye, but uma wukuthi inyanga efosayo bese uzama ukuthi uzongifosela, angeke uze ulunge mkhulu. Angiwusabisi, ungazama, uma uzama ufike futhi nalapha ekhaya ngakupha ne-location, sizame mkhulu. Sizame sibone ukuthi uzawuphumelela yini. Abantu abathathe le nduku-ke, ngithe thatha omadlozana, uthathe umkhanyakude, uthathe uSondela, uhambe uphalaze ngale nduku, ugqume uphalaze ungenzele kube u-5 days. Uma usuqedile lapho uzobe sewuthatha uqhume, uthathe umoya wezwe, bese ubuya ungithathela ubhubhubhu, uthathe ilethi, bese ubuya uthatha umyezane ngani zakwethu. Ngithe uqhume, umoya wezwe, umyezane, ubhubhubhu wakho, bese uzofaka izaza phela. Induku yakho yesihlanu leyo. Le nduku engikupha yona induku ezokwenzela ugazi, induku ezobuyisa izinto zakho, induku ezokwenza ukuthi uthandwe ngabantu, induku ezokwenza ukuthi ube muhle phakathi kwabantu, isikhumba sakho sithandeke, izinto ozenzayo zibe zinhle. So ningabanaki laba abazama ukukhuluma okubi ngegama lami ngani zakwethu. And umuntu uma wukuthi akakholelwa emsebenzini wami, ungayifaki imali uma wukuthi awukholelwa emsebenzini wami. Mina ngiye ngithi umuntu akathathe induku engiyikhiphayo azisebenzise kuqala, then bese ebona ukuthi usengakwazi ukucela induku kumina, because ngivika yona lento yokuthi abantu becabanga ukuthi mhlambe ngize kubona ngomqondo wokuskema. Ngani zakwethu, mina ngiyakwazi ukuziphilisa, ngiyakwazi ukuzihlanganisela impilo, nezinto eziningi engikwazi ukuzenza and ngizifundisile, ngineziqu, nginamaphepha ami okwazi ukuphila beside ubunyanga, but ubunyanga ngikwazi ukubalekela ngoba kuyinto ephila kumina, kuyinto engiyiphiwe. So abantu uma bezozama ukuthi bathole ukuphila noma bathole amandla ngegama lami, leyo nto ingizwisa ubuhlungu ngani zakwethu, cause sibonile iy'nyanga ey'ningi zidlala ngabantu, and abantu-ke sebecabanga ukuthi nami ngilolo hlobo lenyanga. Angeke ngishintshe mina mkhulu ngohlale ngikanje, no matter ukuthi uyangizonda noma uyangithanda, angishintshi nje khehla ngohlale ngikanje. Thokoza mkhulu.